Маннамин чурапчылуугар дороёна качактан жонго буту нормативин туттары болар. Бу көндүк быйылгы республикага үчүлдакта 14 адаптивный спартакиадатыгар дороёна качакчыдан кытталарыгар бу нормативин туттары китте. Бүгүнкү күнгө бу манда бияка бүгүн основном чурапчылугун адаптивный спортка аммага болокта 14 спартакиада сборная командатын состава келди. Манда бияка бүгүн буту нормативин туттарыктара волейболисттер бут, легкая атлетикалар, шашистер, теннисисттер, онда голболга кыттачылар. Быйылгы ытыллары буту нормативин туттары чурапчытагы государственный институт базатыгар хас курс болбута. Бу курска туакка жосуша инструктордара онна улус школаларын физическая культура чуталлара бу курска үйрененлер кендер дороюна каттакча жоңго dokuz ылбыттара онна мандамин чолан белетяктын багарабын бу курска республикаттан үтө албак инструктордар, учталлар, үйрененлер билигин бәлерин улустарыгар дороюна каттакча жоңго буту нормативин туттарыга эздак билет. Быйыл беһиги Дюсушай хинен гуто центра арыйдыбыт. Ол черчетинен бу Мир май гуто фестиваль черчетинен хүрбе хэтте хүрбасыгалага дорога жөнөргө топпот, онда бу бүгүн дорогалары качактактырга. Судьялар баллар Дюсуша тренерлерден, институт студентлерден кенелер анал курс бар буттары дорогалары качактакта жонтон туталларга. Оннан именно бу кенелер састарыттан дорогаларын көрүңлөрүттен, ступеньлерден тутулуктак кенер ханны көрүңлөрү тутулуктар. Основном сүйрү, отжимания, приседания, сыл, осынын знакы өлелер балақтарына кенлер 5-6 көріңі обязательно тұтақтақтарды.